Lirio ititanap. Pinapalabas. Nabasa ni Senyor Pedro iti pagiwarnak ani Napoleon nga amigo na ket natayen. Limapan kadagiti pulis amang tiliw kumakan kuana gapo iti imet da droga. Naragsakan ni Senyor Pedro gapo iti dayta nabasa na. Kabayatan na. Naganaken ti asawa ni Jubilardia ni Crisanta. Lalaki timpas ngay na. Iti pannagnada iti sentro ti ili tapno mapanda aglugan. Nakita ni Jubilardi da Baldo ken Doro. Itagagayem adto yung tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio ititanap. Saan kayo magpadlaw? Sige, agdiretso kayo. Titalan nyo, tigitaan nyo. Ikatsi ka. Magliklikak. Ikayo. Umay kan, Crisanta. Saan ka nga agpadlaw, anak? O, nanang. Hoy! Doro! Kada masabat ta ang mga daga. Diyos ko, ispalan na kami. Malagit pulakat pero ti maladaga po ito. Ayan na ito. Saan mo nalagi pa yun, Doro? Ala, umaykan. Mapantang ikam. Ito yan, Doro.Ag-iamanak. Imanutan. Isuda kichay. Juan. Isuda. Nana? Crisanta. Magnakalata. Agdiretso ta iti pagluganan tayo nga agpadipintin. Mana, may lasing na kadi itay ti asawak. Saan, anak? Nagtibayo ak iti kastaunay. Naimbaglakit din ta dinardaras damot laeng tinagna. Agyam anak. Katsi ka, saan da ka nakita? Saan? Sa balik kinagturungan da. Isungay din nakadayudan. Kinamakam kayon. Sa anak ang makaturog amang pampanunot kadagiti nasabat mi alalaki iti sentro. Agsubli-subli iti lagip ko tinapalabas. Juan, dagiti lalaki iti karayan. Tiro pa da. Kasla isuda dagiti nasabat mi. Mairupaak ida. Nga uray apagbiit a natalyaw ko ti rupada. Sa anak lakit di ngagbitot. Nang runapay, tanada ka matdati maladaga. Ket saan da ka nun alagipan pay. Anya ti kayat asawan da ito eh. Ket no isuda, kayat na asawan. Pasurot ida ni Senyor Pedro. Mangtimplaak iti inumak akatas. Anak! O anak, umay ka ka di mangtimpla iti inumam akape? Gatas sa para ka ni Crisanta titimplaak nanan. Kasta ka di, siya ko nanak mo. Anak, dagiti agnagan iti Baldo ken Doro. Saan ka di apasurot ida ni Senyor Pedro? Una na. No kasta, dagiti pasurot ni Senyor Pedro, idandani nang ilumas iti ken ni Jubilarte iti karayan. Apay, iti anya aga po. Oh, nanan. Apay na ilabag kayo. Agore ka anak ko. Ikak iti gatas to inapudot adanom. Kalpasan na, ipanmon ken ni Crisanta. Nasaya at day tagatas. Tamakatulong kan kwan. Ay na. Agyaman ak, Diyos ko. Tas ibibiyag akpay aging gaita. Tapno makit-kitak lata ti apo kan ni Crisanta. Ay naina, di kay naariwawa. Ano makariing ni baby? Ay, bayam amakariing. Bayam nga agsangit. Anya? Wain, bayam man nga agsangit ti apok. Kaya't
ikaw atong dengkan ti sangit na. Anya. Unay daytan ina. Ala, ingkan aramidan ti kayat mo nga aramidan, Magdalena. Bay anak amang kita kan ni baby. Pantayak, tapno saan akagataan ti lamaw. Kasanuitan, senyorito. Nairanamat ngawan dagiti babae aran tatayo. Sana balen? Ay, nga talaga! May mayat kumanod na may sorto a babae! Wanyan. Ang damalagip ko. Doro, kuyugan nak inton rabi. Sabi mo ba to? Adda tay balasang akayat ko at tagikuan at taga dito yasyenda. Napintas na ijay, naglasbang. Sige. Nulakat na may surot mo ijay pagminasan. Nasaya at lawanay. Dito yung banda, Doro. Dito itipagnanta. Wow! Sumursurat at latakan ka ba? No kasapulan, aserkan ta iti kalapaw da aramidan da. Ano ba ba ito? Agmay-may sa dayjaya balasa. Sakti mo na ba ito? Ayun, apaya si Kangay. Siyak dito tipagnanta. Baldo! Sumursurat at latakan ka! Saan? Di dagdangran. Saan da ka dangran, ading? Basta sumurot ka kada kami asitatalukod. Sa dino? Basta sumurot ka kada kami. Katawan ti dakas a mapasamakan ka. Agawaan. Tanusan. Paltugan da ka. Saan? Diyak kayan! Diyak kayan! Oh, nagtoro! Akin mo mamin! Hindi na kaya! Sino ba yan? Agpakita ka! Mga sino ka man! Ibatan nyo dahil ta babae. Hindi yung kaya't timataksan. Agparang ka! Hindi tayo paltot-kotik katukad mo! Saan ba kabutbut mo? Umanaw kayo. Tamaan nun na kayo tipaltugat. Kaslap timak ni Jobilorde! Anya? Bilangan kayo ititalo. Nudi kayo pala pumanaw. Dahil tambuging nyo tipaltugat. Agpakita ka! Ayusa! Do! Kasamang balto! Hala! Intan mo na! Nagalan! Saan pa makita? Di ka labata! Di ba ba ito? Di mo kayo! Di ka ba ba? Urayin na to! Urayin na! Apay ngamin ngagmay-may sa kamanan. Awan dananang ko. Sige, sana bale. Kasaritak ni nanang mo. Tanukas tangawan kaduan dito'y kalapawyo. Mapankalangan ni Jimansyon. Nataltalgad ka, Jay. Amok. Santa ka nga inggaan dagiti awanan pain. Aging gaad di da maipatungpal tigagamdakan ka. Manong. Ala, umaykan. Isurot kay Jimansyon. May paglakit din ta nalagip ko ti agronda. Agyamanakan ka, Manong. What si Dirito? Naslot timak ni Jubilarde ito yung nagagmay. Saan niya makita ta nakalamang? Ti Salbang at Jubilarde. Talaga karkaritan na tayo. Talaga nga iso ti numero 1 akalaban tayo, senyorito. Anya tinaramid na kada kayo? Nagpaputok, senyorito. Ngam saan na kami napuntaan? Anya? At dantual daw na. What?
Talaga parigatek to iti husto. Intong dumtang day tangal daw. Ala, husto daytan. Agi na natin. Agsubli tayo di pagminasan intong bigat. Anya ti pagayo kanyak, senyorito. Kaya't mo ka diti kwarta? Oo na, senyorito. Bueno, denggam ti bagakan ka. Anya ka di dayta, senyorito. Kaya't ko apali iwam ni Jubilarde. Kaya't ko aduk talem no sa dino ti pagaw-awidan na. Nalawag ka di? Oo, senyorito. Kaya't inton sumarunong umay kami. Rumbeng nga dan may padamag mo kanya. Oo, senyorito. Oh, diyantre. Awan pa'y may suot ko na sayat. Pasig nga gatlingat dagiti badok. Oh, Iso ay tantay pagbagak, senyor. Arumbang at da babae dito'y pagminasan. Tapno at da tagalaba, tagaluto, kan tagainaw iti plato. diyantre kamat baldo. Idi pa'y lain ngay pagbagamday ta. Ngam uray may sa babae. Awan mo din sangbot mo. O sige, senyor. Agkalap kami iti babae, katiyag mi dito'y. Oh, dahito yan ti suot ko. Ano sa kong tipayod na? Salbakit di. Crisanta, saan mo ka din na isuot dagito'y kawas mo apuraw? Saan, nanang? Idulin ko pala ang dagita akawas ko. Adakat ka, anak. Nanang, anya nga tanong manggadak mat. Manggad ka? Maasyanak namin ka ni Jovelarde. Isula ang timang manggad. Ay na, saan pa'y amabali na manggad ka? Ta baby pa'y laang ti anak mo. Bayam asyak ti manggad, anak. Aglako-lako akmanan akas iti sigon. Nanang, Nasaya at mataim palagip mo day tabanag. Uwan, aglako-lako aklaangan. Isupay ti matgada. Oh, Pedro, adda ka man. Umay ka di mangala iti abastoyo. Asino ti kadwam? Ni Baldo, Anya tiran tayo. umay kami mangalay ti daduma paya kasapulan mi. Kasta ka di. Kaya't kung ay saganam dagiti masapsapul mi. Tamapan kami di asyenda. O sige, ibagam dagiti masapsapulyo, ta isaganak. At kasapulan at iti tagalaba. Ken katulungan mi di pagminasan. Di gaganag. Tatamot bingayo iti balitok. kasta ka di, senyor? Wan. Ala, Baldo. Mangpilikan kadagiti kayat na ti sumurot. Arreglado, senyor. Senyor, naskan ka di babae ti isurot yu di pagminasan? Mabalin mo't alalaki ko ma. Jubilarde. Napigpig sa dagiti lalaki nga agtrabaho dito asyenda. Tagaluto, tagalaba, ken tagainaw lang ti kasapulan mi. Agam, senyor. At dapat na iranta pagturugan dahi di pagminasan. Agam, amangan mo't na mapilpilitan lang dagiti babae a sumurot kada kayo, senyor. Anya? Mapilpilitan? Saan daw mapilpilitan, Jubilarde? Senyor. Ala, makaamukan dito asyenda. Tamasapol nga agsubli kami ni di pagminasan. Senyor. Di mo baybayan, to'y asyenda. Mayan. Pasig abad balasang dagitin sang petyo dito eh. Ano ka, senyorito? Kat siya, tinangpili ka dakwata. Nasayat lawan ay. Pakairanudan tayo ida. Anya ngay, senyorito? Irugitan ka. Ipan mon di tabangir akalapaw ti maysa. Ano niya? Sige din, senyorito. Ingkaguyudan ti maysa. Ipan mon di tabangir akalapaw. Anya ti mapasama kiti day tagundaway. Gagayem. Di uliwana dinggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio!
iti tanap. Lirio, iti tanap. Tinapalapas, saan na nagpadlaw da Crisanta ken Magdalena, idi masabat da Baldo ken Doro iti sentro ti ili. Agkat katawa da Baldo ken Doro, sada na dakamat ti may papan iti Maladaga. Naawatan da ito ni Magdalena, iso akas tauna iti tibayo na. Idi nakasangpet dan iti balayda, saan na makaturog da ito'y gapo ta pinampanunot na ti amin. Nagtalinayad iti panunot na ti saludsod, no anya ti gapuna, adag iti pasurot ni Senyor Pedro, ket dandanida inlemes ni Jubilarde iti karayan, iti Maladaga pay laeng da ito'y. Kabayatan na, iti pagminasan, simmang peten da Senyor Pedro ken Baldo, akadwada dagiti babae iti asyenda, nga inawis da nga agpaay kadakwada. Itagagayem, at tuwin tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio, iti tanap. O anya, senyorito. Ingka ni guyod tay may sa babae, tay panmun iti bangir akalapaw. Anya? Lugyamon senyorito. Jantre kamat Baldo. Pagdigusin tayo mat ida, unay kan. Sa bagay, agak lingit da. Tadayo, tinagnanda. Then, saan tayo nga ita, Baldo? Madama pa lang ti trabaho. Di ka manaktak. O sige, senyorito. Inakarod pagdigusan ng iti babae ijay karayan. Iti sigod a pagdidigusan tayo. Apay akayat idi nga ilumus da Baldo ken Doro ni Jubilarde. Maladaga pay laeng idi ni Jubilarde. Ngam kayat dan apatayan. Anya ti kayat asawan da ito'y. Asino tinangbilin kadagijay at tao, tapno ilumas da. Saanan anas kan nga ibagak da ito abanag kini Jubilarde. Ang mga nudakdakas pa'y ti mapasamak kan ko na. Kaslakit din agatapak itimadi kini Senyor Pedro. Dakas ti atap ko kan ko na. Magdalena. Ha? Ina? Anya ti pampanunutem. Itay kapailaang dito'y balkon, anak katugaw. Anya ka di, ti parikot mo. Kuha, ina. Awan. Agin ina na aklang. Gaputan na banuga ka naglaba itay. Amangan mat no parikot na kami kanya Crisanta. Ha? Saan, ina? Iti anya aga po nga agparikotak kada kayo. Kamang kayo ti pamilyak. Isu nga awan ti gapuna nga agparikotak. Kaya tiyo sawan, senyora. Saan yung amo nga dahin surot da Senyor Pedro a babay? Jack ammo dayta, Jubilarde. Apay kano? Anya ti aramidan dagiti babay ije pagminasan. Para laba ka no? Para luto, kanda dumapay. Anya? Babay? Insurot daida iti pagminasan? Agkad-kad ako senyora. Oh, Agam ni senyor tinangadan. dagiti arsab. Senyora. Ala, sapay la kuma, tawan ti dakas nga aramidan da kadagiti babae. Nang runa launay dagiti pasurot na. Talaga at dakas ti aramid da. Kasano no da kas tiaramay din da kadagiti babay, senyora? Sapay kumata saan. Idaw-dawat ko adida pagaramidan ida iti dakas. Senyor, paginom tayo itong rabil. Kaya to kaliti makidanggay ka na kami. Wala. Abay gindi na saan? Mayat nga maglukas na, senyor. Aramidan nyo ti kayat yo. Nasaan kayo matalapdan? Sana bale?
Tasan nyo matabaybay anti trabaho yun ito eh. Palagamat, senyor. Mala. Ituloy mo ti araramidem dito gilingan. Makaamukan dito Doro. Tayo nakiji kalapao. Kaya't ko ti aginana. Sige lang, senyor. Senyorito, anya nga mo, pilitan tayo ni Jubilarde nga umay dito. Rumbang mat niya agregat. Nagnamay ti trabaho na ijay asyenda. Juan Baldo, ngam santay nga ita. Ano mapay, senyorito? Nalipatan ka din nga adda planok kan kuana. Ha? Isobaybayan tayo lang ni Jubilarde, Baldo. Ala, masahiyan na. Nabanukag, kayat ko ang mamasahe ti entero apagig. Alan, saan ka nga kadkad? Tawan mo't lang ti maramidam no di ti agtungpal. Imbaga kadingag sagit ka, jantre ka. Ala, masahyan na kon. Irugi miti nga to, aging gay ti baba. Mawatam. Ala, dakayo to. Saan kayo basta tugtugaw latan dita? Umasidag kayo mata dito. Nangatak ka din, dakayo babae. Tulang dan sama. Abayotan ti palaging inom ni tiyarak. Kaya't mingagsala kayo. Kahit ko dita. Saan kayo ngagkadkad? Sana bale. Taikan kayo itipan ito. Oh, di ka agsana takasta. Saan ito ba dan? Agsana kayo. Ikutan niyo! Pag-ipag ang mama niyo! Itay pa yung naglaw ko kasla sumursurot kanyak dahil lalaki. Kapay nga na. Ang mga nuwanta kayat na ngay baga. Kasaritak man. Kapsat! Ada ka di kayat mo ngay baga kanyak. Kasla ngamin sursurutan na. Ha, tima naman. Kasla sa bali titig-tig na. Apay nga ta. Dahil man ang tilalaki. Masiputok ti kanayon na panangtalyaw na kanya. Apay nga ta. Pinasagap kita ita kasaritak ang pinanawan nak. Itala nga kasliya. Akas lasip-siputan nak na ita lalaki. Agdat mang musmusal kanya. Kit ang mga no binilin da ita makasipot kanyak. Masapol nga ganadak. Narigatan. Anya, at damang sipsipot kan ka. Iti anya aga po. Diyak amo nana. Angam sa nabali. Tanuan niya man ti panggap day jay apadak at trabador. Santo ngagbaligi. Tadublyak taganad. Jubilar ti anak. Sipod nakitak dagiti pasurot ni Senyor Pedro Ijay Sentro. Saan mo ten ang maikat ti panagdandaan ko? Nang runa pa'y taadamat mang busbusor kan kay Ijay Asyenda. Nana. Anak, pumanaw kan sa laang ni Ijay Asyenda. Kaputa ka na yun kami mo't ngagdandanag kan ka. Awan mo tirong ba nga pagdanagan nyo, nanang? Anya nga awan. Kasano nga iba ka mga awan. Kat namin ano kan anadangran ijay. Jubilar ti anak ko. Ado ti trabaho ang mabalin mo asarkan. Iso apo maanaw ka ni ijay asyenda. Ang kasladya kaya tapanawan ti asyenda, nanang. Panawa mo, anak ko. Panawa mo. Nakaturogan ti anak ta, Jubilarte. Sika, saan ka kadipay ang maturog? Kasla naon ti pampanunutan. Crisanta. Pampanunutan ka di tinakunan ni nanang itay. Apumanaw kan iji asyenda.
When? Anya ka diti adda iti asyenda Liberio. Adi mo mapanawan. Dagiti dadto mga trabahador. Sanda kaya ti pumanaw ijay. Gaputan na patag kadakwada ti asyenda. Sanda panawan. Tanasaya at idi kadakwada da di Senyor Juanito. May saditan ni Apong Luis. Ni Apong Victoria. Saan na kumamot na kaya ti pumanaw ijay asyenda? Nasaan kayo kumangagbaggad? Jubilarde. Kasla nasakit tirik na kamang panaw iti asyenda. Jakmat maawatan no apay. Ala, adakan ka ti pangadang. Tinapatag. Kanayon ka kumangagan anad. Panunutam ko mga adda kami iti anak ta. Akanayon nga agur-oray. Jovelarde, adto'y titinimplak a pagpalamiis. Uminom ta. Oh, adto'y tibasom. Agyaman ak, senyora. Nagtaktak kayo pailaan. Awan anyaman na. Oh, Jovelarde, kumusta nga ta dagiti babae nga impanda Pedro ije pagminasan? Ha? Pampanunutak ngamin. Arsab dagiti pasurot ni Pedro iti babae. Amok dayta. Senyora, Barok. Anya nga ta numapanta ije pagminasan. saan nyo kabalan, senyora? Gaputa adayo ijay. Ngem, Saan mat sigurong ipalubos ni Senyor Pedro? Nga dadaka sa mapasama ka dagiti babae. sa anak latta nga agtalak. Ha? No apay met ngamin, nga manugot dagijay a babae asimurot, kat amod amat apasig a lalaki ti kakadwada. Nasisirap da iti balitok, senyora. Nga isuti niya'y ayaw da kadakwada. Oh, hala, sapay la ko mga rodta sana may sagmak dagijay a babae. Sapay kuma. Ay na, mabisin samot day ta anak mo kay Santa. Pasusuman. Wala lang. Oh, aday ta anak. Ala, agday ti kan. Oh, kita talaga ang mabisin. Apay gagsagsag, ti apo. Mabisin ngamin, ina. Ay, apay nga itadi mo nga min, pasusuan, krisanta. Agdedede nga apong. Oo, dayan, ti apo. Anya itayan, ti impanagan nyo iti apo, krisanta. Nalipatan nyo manin apong. Namin adon-adin na magyuday ta Jovelarde Jr. tinagan ni baby, ina. Uwan. Ay, dayan. Junior gayam, ti apo. Uwan at palalaki mo ti anak da. Iso a junior. Nuhan, nasaya at launay dayta. Tapno adda ti mang tawid, itinagan ni Jovelarde. Baldo, kuyugan nak. Mapantay dyan asyenda. Anya nga itiaramidan tayo dyan, senyorito. Mapan ko amuan no anya tinapaliiw tay tinangdanak may papan kini Jovelarde. Senyorito. Agsagana ka. Tay tamat laeng. Mapantay dyan asyenda. Adtoy. Nalamisa danong dayta, Alex. Agyaman ak, Lola. Iho, kumusta dagiti babae ije pagminasan? Ha? Kuha, Lola. Amok amaaramid yo ti kay kayat yo kadakwada. Nang runa launay dagiti pasurot yo. Kat anya ko mata, Lola. Anya ko matinasakit abakrang nyo. Napan dagiti babae ijay. Simurot da kadalolom. Takayat dati manggad.
Gaputa na ay ayuda iti balitok. Ngampang nga asiyo, tasaan nyo ko maadangran ida. Anya? Sino tinagkunatang dangran ni Ida? Anya nga rod dar aramidan dagiti babae ijay pagminasan. Anya kumapay? Hindi agluto, aglapa, aginaw itinanganan, kan agkal iti pagsungod. Day talain. Sigurado ka? Wan lola, unay kayo maya. Awan ti madingar aramidan ni kadakwada. Alex. Agtrab-trabaho da, kat addan tumaitad atang danda. Isu asaan nga isuda ti panunutan nyo. Sige, agtugaw ka dito yabay ko. Siga, trabahador. Senyorito, Ita, anya ti madamag iti ipaparamid ko ken ka. mga senyorito, laging ito. Ang mawan pa imot ito ti maipadamag ko. Anya? Tapay? Anya tinararamid mo? Kwa, ijay mansyon, ready senyor Juanito, ti pag-uaway doon na senyorito. Awan mo ti sabaya makitak apapapanan na. Anya? Ang di kagdanak senyorito. Taramidat kami nakabala ka mga sipot ka ni Jobilarde. May pag-orasyo, senyorito. Senyorito, ni Jubilarde, may mantay kag iti an-an na yun na. Sige, makamu ka kenkwana, Baldo. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway, gagayem. Di uliwana denggen, ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon, June Ributaso. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Lirio! Iti tanap!